Wah, ini penting mengisur temannya yang lagi. Ini penting teman kami. Yang sebab dengan bukan. Ini jadi penting murah iman iman pacu. Kami bukan dia. Kalau ini ya kita kena ru yang pada show ini kabar kamdan sanara ugas afona ini ada kamda mulai nampak yang ada penting ini nebah kadwa i apa ka peristiwa ibu ni namsa dari tahu kuat gitu sementara wa kemen di yo yang di convention apa ka peristiwa ini Kebetulannya cenderung apa perjual di waktu bercak besok teman. Dan ini kan persidangan apa apa lagi teman. Ukuri sendang sekali item nak perjual wan hikmat bercak kalau penyuh harga HP.
Dia mesti sakti kau hari yang itu kendo yang atas jual. Kau yang wil pernah ini waktu kemarin yang kejawai apa dia yang lain tu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Di program yang iman ki kami na kebenung kong ya kecing kelam yang burom na pada ibor mitre na mari kewaan kekasih gospel dance na kejalapet parish kewane ke Hindi gospel dance na kelom nong parish kewaso kechan nong rap na ke Yong Shiviet parish kewasan English gospel dance na ke Mensngat parish kewanru ke Fuchsia dance na ke Sutnga parish kewannya ke Chat Peliang na ke Lat na ke Dong parish kini port leng da Islam ko dia pedar ebor mitri na mare woman kam jiwai di yang i we gicing kelam pedang burom perdi yang i ya kini ki kuru na parish namba dauman surprise pi le bonmu gitu pedang senyum ha armut lengut ngai em ke surprise ini bisnis surprise visit dan ki regional team na ke North East team di kuru ki bergerak apa ke North East region Cisedon hamzah phe kerja kayak hak kelami kiri yang pereng em na perdi yang ki untuk kita nak kasih advance I will begin with grateful hearts I Father Igor Mitre Lamare the Divide of Juwai Diocese on behalf of JDCYM greatly honored to welcome you our dear beloved representatives of ICYM North East Region. Now I call upon all our DYLA, the President of the Diocese, the Secretary of the Diocese and the team, the socio-cultural team to please come forward. As I mentioned the name, I request our regional team to please come here over on top so that all the youths will see you as our leaders. So first of all, I welcome Ms. Hulang Magdalene Anna, the Regional Youth President of ICYM North East. Please give her a big round of applause. Very beautiful. Yes. So some of you can try. She is young and beautiful. And then second, I welcome Mr. Onesimus Shandia, the Regional Youth Vice President of ICYM North East Region, and he is my best friend. Please give him a big round of applause. Thirdly, I welcome Mr. Pascal Lindo, the Rexco member, male representative from Juwai Diocese. Uni tahu kundu represent the diocese we have ke regional level. Ugi Thapti will have her. I also welcome, I don't know whether he is here or not, Xavier Basmatari, the accountant of NIRIC,
and also Mr. Kevin K. Sangma, the lyric staff. If you are here, please come forward, and otherwise, it's okay. So let us keep them for tonight, last time. So a big round of applause. And thank you for coming. We are very happy and we are glad. And please enjoy your stay in the Diocese of Juwai. Thank you. Ni por klang Muslim khodi ka jala phet parish u APE chin cha diong pi ka long chnong parish nya bha man go de kre Thank you so much, Jalpet Parish, for your meaningful, wonderful, and prayerful dance, and really feel the presence of God with us. Damai
Ni por klan konsulam kuri kemensengat parish yo eke English gospel dance. Kasutnga parish nyabahan man ko dapat kre.